Dobro večer svima. Po redovnom planu i programu večeras je na tema digitalni nomadi, znači jedna specijalna vrsta turista, turističkih potrošača koji su nastali u zadnjih 10-15 godina, možda i 20, ali u principu Hrvatska je na tu temu stavila neki značajniji akcenat od 2023. kad su i napravljene specijalne vize koje mogu da dobiju stranci iz EU ili iz trećih zemalja i te vize se daju na trajanje do godinu dana, a za njih nije potrebna radna dozvola. Radna dozvola nije potrebna iz samog razloga što taj digitalni nomad neće raditi u ničijoj firmi, niti kome uzimati posao. On realno dolazi sa svojim već gotovim ugovorima, aranžmanima, svojom opremom, znači da li je to prenosni kompjuter ili čak mnogi rade i sa telefonom. Znači to je jedna vrsta djelatnosti 21. stoljeća koja u ovome trenutku na svjetskom nivou stvara ozbiljan turistički promet i što je vrlo važno, takvi putnici vrlo rijetko dolaze u full sezoni, znači kad su najveća potražnja za smještajem, kad su i najveće cijene. Dakle, oni su idealni za popunu, da li u predsezoni, da li u podsezoni, nekada čak i u onome posebno mrtvom dijelu godine, jer ako im odgovara, na primjer, Karlovac ili Plaški ili Dubrovnik ili Pula ili, ne znam, Topusko, potpuno je nevažno, tim ljudima treba jedan razuman, komforan smještaj koji je nešto komforniji od onih putnika koji su u tranzitu, kojima treba jedno ili dva noćenja. Znači, to su najčešće apartmanski smještaji i oni se zakupljuju na duži rok, dakle najmanje mjesec dana, vrlo rijetko to bude manje od 3, a u nekim situacijama ta osoba će, na primjer, promijeniti 2 ili 3 pozicije u jednoj državi i kroz svoj posao i upoznati jednu zemlju. Što se tiče zahtjeva koje takvi turisti imaju za svoje domaćine, znači oni imaju ili da sami spremaju hranu ili koriste lokalne ugostiteljske objekte. Uglavnom, poželjno je da postoji kuhinja, ali sa tim, znači opremom koja je uobičajena, kao apartmanski američki sistem 3 metra sa rashladnim uređajima, nekom fritezom, mikrovalnom i sa hladnjakom. Dakle, naše mjesto, već sam pričao o turizmu u nekim dijelovima 2-3 puta, apsolutno može biti izabrano za takvu jednu ciljnu grupu turista i bez nekih posebnih dodatnih ulaganja. Znači, čak je možda lakše primiti digitalnog nomada nego li turista koji prolazi na jedan dan, jer je ovdje, kao što sam rekao, tema, znači jednog smještaja najčešće ili individualac ili par. Dakle, to je jedan, po meni, jako dobra prilika gdje bi se za, znači, našu užu i širu zajednicu trebalo razmisliti. Naravno, svako donosi odluku pojedinačno, niko nikome ne govori ko će što da radi. Međutim, znači, Hrvatska turistička zajednica preko županijskog, pa ogulinskog, pa našeg lokalnog sjedišta bi trebala biti fokusirana da se na neki način u minimalnom obimu pripremi ako se takav gost pojavi, da imaju barem neku minimalnu ideju što da mu kažu, koga mogu da mu preporuče i da saslušaju potrebe takvog turista. Druga stvar koja je, odnosno još značajnija od samog smještaja, je kvaliteta i brzina spajanja na internet. Jer ti ljudi sve što rade na daljinu, nekada čak i interkontinentalno. Znači, kvalitet interneta, brzina i sigurnost, stabilnost signala su jednako kao kisik. Znamo da je tu kod nas tamo nešto su kopali, provlačili neki optički kabel kroz onaj trotoar prema crkvi gore i prema domu, ali ne znam, nemam uopće informaciju da li je to tu nešto završeno ili je to samo bila infrastruktura za neki brzi internet koji će doći, jer u toku sam, neki su javni natječaji sad po cijeloj Hrvatskoj
i lokalne zajednice, ako sam dobro informiran, mislim da do 1. maja imaju rok da podnesu zahtjeve za sufinanciranje iz sredstava Europske unije. Ti natječaji će se rješavati negdje u toku 7. mjeseca i znači mnogi gradovi i općine su već aplicirali jer žele imati brzi internet i za svoje građane, za svoje domicilne tvrtke, ali i za ovu ciljnu grupu o kojoj sad govorim. Znači, to je jedan put i način kako bi mogli da iskoristimo još jednu komparativnu prednost uz sve one o kojima sam govorio. Druga stvar, opet vidim u komentarima nekada ljudi ne razumiju zašto je dobro zaustaviti priču i dati neki primjer ili iz života ili anegdotu. Ima tome možda i 10-20 godina, ali i dugo znam za tu izjavu Bill Gatesa. On je tada, možda je to bila čak i 2005. rekao da će za 10 godina postojati dvije vrste kompanija. One koje su na internetu i one koje više ne postoje. Znači, to što je naše mjesto u nekoj izolaciji, što smo izdvojeni sa A1 i sa brze ceste, ne znam, i sa ovoga nekadašnjeg smjera za Rijeku, to ne znači da ljudi ne bi dolazili pa da bude i 5 ili 10 takvih gostiju u toku znači godine. Takav gost troši mjesečno između možda do 3000 eura. To je neka njegova, znači dnevna potrošnja je možda 100 eura kad se zbroji stan, hrana, neka vanpansionska potrošnja, kavica, dopuna interneta, ne znam, potrebe pranja i peglanja koje postoje u Ogulinu i znači restorana i tako dalje, gorivo, rentakar, već kako se voze. Najčešće je to rentakar i javni prijevoz jer nitko ne dolazi avionom baš u neku zemlju, odnosno lakše mu je avionom nego li da dolazi svojim autom ako je to neka veća udaljenost, a potpuno je realno da to bude i netko iz Sjeverne Amerike ili iz Australije ili sa sjevera Europe. Znači, u tom dijelu bilo bi dobro i opet možda će neko od vas reći ovo mi je prilika, želim da saznam više. Ja imam relativno informacije o toj priči, na neki način ja živim kao digitalni nomad, što mnogi koji su mi oportunisti jednostavno ili ne razumiju ili ne žele da razumiju, zato je pritisak na moju adresu jer hoće da me odjave od 2018. da ne budem više u Hrvatskoj, a to mi je jedina stalna i prava adresa, sve druge su privremene. Međutim, čujte, da sad ne bi išlo u tu temu, znači ja mislim da mogu biti od koristi ako bi netko imao potrebe i želje da o ovoj temi sazna više. Također na Facebooku postoje grupe gdje recimo naši iznajmljivači koji imaju kapacitete, da li su to kuće, apartmani, baš imaju ciljne grupe za digitalne nomade, znači i vi koji već imate, ako slušate ovu večerašnju emisiju, ako već imate kapacitete u Plaškom, nije loše da uz one Nova Sol i Facebook i Booking i ostale grupe, nije loše da ispratite i neku koja se možda pravi kao spojka sa digitalnim nomadima. Možda će baš taj link i ta objava da vam donese gosta koji bi ostao mjesec dana. Uglavnom, to je suština, osnovni dio u vezi ove teme. Rekao sam već više puta, tema je jednostavna, tema je nastavak već onoga o čemu sam pričao. Znači imamo taj IC vlak koji nas veže i sa Splitom i sa Zagrebom. Imamo mogućnost da se čovjeku omogući neki transfer ako dođe na vlak, da ga se dočeka ako je kuća u Latinu ili u Janja Gori ili ne znam već gdje. Znači jedna komunikacija unaprijed je sigurno put i način da se ta vrsta i ta ciljna grupa turista dobije. To su intelektualci, znači fakultetski obrazovani ljudi, nekada i sa još postdiplomskim studijima, koji se dakle bave informatičkim nekim i računarskim vještinama, znanjima i tako dalje. Dakle, pretpostavljam da su i kulturni ljudi koji bi sigurno u smještaju koji dobiju se ponašali kao u svojoj kući i da bi sa njima domaćin ili izdavač prostora imao jako malo bilo kakve vrste obaveze, a još manje problema. Sa time ću završiti ovaj dio koji je planiran za digitalne nomade
I sad ću se još osvrnuti malo na pripremu teme za sutra, koja je redovna emisija, nije izvanredna. Izvanredna je bila, čini mi se, 26. Kad sam je radio, nisam ni znao da ću morati da napravim i ovu drugu. Međutim, čujte, nakon toliko hajke, nakon toliko napada od strane znači ljudi koji u Plaškom na sitno prodaju nekvalitetni duhan, od ljudi koji prodaju polovni namještaj, od ljudi koji rade ozbiljne poslove, ali su mene shvatili kao nekoga koga treba da se bode kao magare sa šilom, od znači nekih razvedenih žena, od nekih znači svih mogućih socijalnih kategorija, svaka ima svoje poštovanje, da se razumijemo. Međutim, vrlo je providno, jer recite mi koliko je moguće, koliko je realno da netko sinoć, to jest noćas u 2:45 meni piše komentar na moju objavu, a ja sam bio budan jer sam nešto morao završiti, neke ponude za moj posao, od kog inače živim i što radim. Znači, kad netko u 2:30 u noći radnim danom ima vremena za Iliju Gaćešu, ili Ilija Gaćeša radi nešto jako dobro ili radi nešto jako opasno za neke ljude koji su vjerovatno nekome platili noćnu smjenu, znači netko je dobio javne radove da se bavi sa mojim objavama i na njih komentariše u kontinuitetu satima i danima. Ja smatram da je to stvarno suludo, jer da sam ja napisao da osoba X ima velik nos ili klempave uši, ta osoba ima pravo ne samo da mi odgovori, nego ima pravo da me tuži za uvredu časti. Onoga trenutka kad ja prozivam jednu javnu funkciju, znači ja prozivam instituciju Republike Hrvatske koja se zove općinski načelnik. Općinski načelnik je na vlasti 12 godina. Svi vi koji ovo slušate, možete se složiti, ali ne morate, vrlo dobro znate sa kakvim manifetlucima se služi ta osoba. Znači, ja sam u jednom ljudskom smislu, u najboljoj namjeri, godinama kritičar nečega što je stvarno pomalo počinje biti sociološki fenomen. Jer znamo za neke ultra režime koji su čovječanstvo zavili u crveno, oni su trajali samo 5 godina ili 4. Ovo traje 12 godina. Znači, ja smatram da je moja ljudska dužnost, ako smo se rodili svi sa nekom misijom, kad osjetimo da je nešto krenulo ili da ide u smjeru nekog sunovrata za opće dobro, ne govorim o mom osobnom interesu, znači ja sam jednostavno rođen da ne volim nepravdu, ne volim nesreću, ne volim da se bilo koga i bilo što stavlja u jedan negativni kontekst, zato što svi smo ljudi od krvi i mesa. Ako nešto boli tebe, boli i mene. Gledao sam jedan video prije nekoliko dana i podijelio sam ga i objavit ću ga večeras ponovo nakon ovoga video snimka kad bude dostupan i završen. Jedan rudar u Bosni govori sljedeće: uopće ne znam da li je Hrvat, da li je Srbin, da li je musliman. Kaže, kad se desi rudarska nesreća, kad grupa silazi dolje u rupu da spašava svoje kolege, da li se pita kad dođeš do ranjenog rudara jesi li Srbin ili si Hrvat, ko će koga spašavati, hoće li tvoji doći po tebe ili moji po mene. Znači, ovo što se u Plaškom napravilo iz kuhinje općinskog načelnika Pere Damjanovića, znači da se mene kao jednu rijetku zvijer progoni sa jednim krdom hijena, da bi ja branio sebe od znači suludih napada osoba sa kojima u životu, ponavljam, niti imam nešto, niti sam ih u životu, čak kad bi sad čovjeka bilo 3 osobe ispred mene, ne bi znao ko je taj koji je meni komentarisao, jer nikada nismo kave popili, nemamo ni jednog problema u životu. Međutim, mene se želi prikazati kao ultranacionalistu. Biće vrlo zanimljivo da vidimo kako će reagirati županija, kako će reagirati gospodin predsjednik, znači Republike, kako će reagirati predsjednik vlade, kako će reagirati DORH, kako će reagirati sve moguće državne ustanove, jer ovo u što smo se doveli u 10 dana je znači nešto. Ja vjerujem da se ovakve stvari teško vide u Napoliju ili na Siciliji, a znamo kolika je moćna njihova sicilijanska mafija, Camorra i tako dalje.
Znači, ja se ovdje ne borim ni za moju, ni za tuđu fotelju. Vidjet ćemo ko će na kraju biti kandidat ili kandidati ili kandidatkinje. Vidjet ćemo tko će biti na listi vijećnika. Vidjet ćemo sve. Međutim, moja životna misija, dragi moji prijatelji, svi koji me slušate i vi koji me poznajete i koji me ne poznajete, a ili me hvalite ili me pljujete, znači sve uvažavam, ja želim da se u Plaškom razmontira udružena zločinačka organizacija. Ako ne dokažem, iću u zatvor ili ću platiti neku veliku kaznu. A ukoliko se to desi, da se dokaže da je u kontinuitetu 3 ili više ljudi sistematski radilo protiv interesa pojedinca, općine, županije ili države, bit će vrlo interesantno vidjeti kako će se braniti znači glavni među jednakima koji kontroliše i popove i pogrebno poduzeće, koji kontroliše sve moguće udruge, koji kontroliše protupožarnu zaštitu, koji kontroliše jednokratne pomoći, koji kontroliše znači javne radove. Međutim, kad sam kod javnih radova, o njima se nisam do sad mnogo kačio, ali evo da objasnim. Svi mi koji nešto radimo, imamo da odradimo dnevnicu, znači 8 sati ili 12, neko je radio noćas do 2:30, znači ne samo ja, nego i ova gospođa koja mi je komentirala moje objave. Znači, mi odradimo naše radno vreme i nas sljeduje jedna plaća. Onoga trenutka kad je netko dobio posao u javnim radovima, i ako je tamo propisano i u Hrvatskoj u drugim općinama se radi 8 sati i ljudi imaju svoju plaću koja je propisana socijalno i tako dalje, vrijeme za topli obrok, oni u Plaškom dolaze na posao u 8:15, pola 9, malo se popije kava i onda se ide kući oko 12. Znači, oni su dobili 3 puta veću plaću za one efektivne sate koje su odradili i ja nemam ništa protiv toga. Imam protiv jer se na taj način kupuje pa ćeš glasati za mene kad budu izbori. Znači, jednokratna pomoć, javni radovi, zapošljavanje u Plaški komu, znači sad ih je možda 15-ak, tamo govorim na pamet. Ljudi moji, nekada su 2 čovjeka držala Plaški, bilo je vjerojatno nešto manje kanti, ali su 2 čovjeka držala Plaški u kom je živjelo 4000 ljudi. Znači, dajte, molim vas, vi koji imate protiv mene bilo što, osobno, intelektualno, nacionalno, samo udarajte, pucajte. Ovi koji imate nešto za reći na moju stranu, ja vas molim, nemojte ćutati kao, nemam pojma, kao riba, dajte, napišite makar sa lažnog profila neku mudru, da ne ispadne da u Plaškom nitko nema nešto reći na temu pozitive. Nadalje, znači sve ovo što vam govorim, ovo je samo uvod, sutra će najvjerojatnije emisija biti od 45 minuta, ako uspijemo utoliko da je sastavimo, a ako bude trebalo vremena, napravit ćemo jednu epizodu, pa prekosutra drugu. Ja želim da hrvatska javnost, da znači javnost Karlovačke županije, građani Plaškog, jer ima mnogo ljudi koje politika pod navodnicima ne zanima i ja ovo što pričam, ovo nije politika, ovo je život. Znači, želim da se ovaj problem internacionalizira. Ja sam si juče uzeo truda, ovu istu najavu koju ste čitali za sutrašnji program, znači kako je načelnik općine Plaški, gospodin Pero Damjanović, obmanuo predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, je prevedeno na 20 svjetskih jezika plus na nepalski, plus na japanski, plus na kineski, plus na južnokorejski. Znači danas, ako ne već sutra, na Google će vam izlaziti one kvačice i čuda, mislit ćete da je neko hakirao Google. Ne, Ilija Gaćeša je napravio 25 objava, otišlo je na američku ambasadu u Zagrebu, otišlo je na razne institucije, mi moramo našu sramotu prijaviti. Ako ne budemo našli sugovornike da nam pomognu da se ta zločinačka organizacija, ponavljam velikim slovima, razmontira, znači to će biti samo znak normalnim ljudima koji imaju bilo kakvu viziju o svom životu da lagano pakuju kofere, bili oni Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Romi, Egipćani ili sa Rta Dobre nade. Znači, ne može biti, nismo u feudalizmu i Pero Damjanović nije Franjo Tahi, niti je Kuen Heljarvari, nego je jedan od nas koji je dobio mandat da izlazi iz znači, okvira jednog građanina i da bude zastupnik svih građana. Međutim, oni su napravili jedno čudo i mi ćemo o tom čudu sutra na večer u 9:21 popričati i onda ćemo da vidimo što će se dalje dešavati.
Ja vam se zahvaljujem za vrijeme, pozdravljam vas i želim vam laku noć.